83. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İctemi'u ala tu'amikum vezkuru ismallahi aleyhi yubarik lakum fih. Tamaq üstüde jığılыңlar ve Allah'ның ismini zikir qılыңlar. Şu çağda onun sizlerge bereketi boludu. Bu hadiste öydeki yemek içmekning bereketlik buluşuğa qandaq sebepler kerekkenligi to'g'risida aytilgan. Birinchi sebep, öydeki adamlarning hammasi bir jo'ziga o'tirib tamoq yeyishidir. Ko'plagan oilalarda bayqisaq bo'ladi. Birinchi dadisi tamoqlanib, keyin bollari jo'ziga o'tiradi. Ya bo'lmasa har bir odam o'zining tamoq yeyish vaqti bordir. Bundaq ameller Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiga muhalifi ameller deb hisoblanadi. İkinci sebep bolsa o tamoqni yeyishdan oldin Bismillah deb Allah'ni zikr qilish. Jabirdan rivoyat qilingan hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Qaysi odam uyiga kirganda Bismillah deb kirsa ve tamoq yeydiganning oldida Bismillah deysa, jin shaytonlar bu uyda bizga yotoqmi, tamoqmi yo'q ekan deb chiqib ketadi. Başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Agar tamoq yeydiganning oldida Bismillah deganni unutib qolgan bo'lsanglar, esinglarga kelganda Bismillah fil avvali vel ahiri danglar deydi. Muşu sünnetlerini amelge aşırsak Allah subhanahu ve teala bizge yemek içmekte bereket verir.